guys, bucin Fit Saturi, Rizky Bucin Fit Saturi. Mama kereta itu muka kita. Mama tuh sabar jadi apa? Iya, kurang dia. Mengakan lah.
Dilepas. Kalau paling nyaman kan. Ya lo bagi ruah. Iya. Bukan tak jemun masil min. Itu awas. Oh, patah kayaknya guys, patah guys. Ya.
Kapra kuning guys.